investisa yangoɗa duuɓi du ha heɓa kalisi seeɗa immoɗa ara moƴƴina plantation ma ha hewta ka soñata lakkere ma aden puyɗo iwra ka iwri o ara sunnanama ɗum wona hunde wel leydi wo leydi du'a kadi surtout ko aduna on fewndi aduna on fof no littude ko innete fi ko innete autosuffisance aliment ko honno ɗum wawata gasir hara yimɓe ɓen no bonnanede kone o innete sécurité sa nani jula ɓen no yoɓɓude impôt ko fi en retour yoɓe heɓu sécurité ɓe ala ƴettude buuɗi maɓɓe ɗin ɓe jonda goɗɗo fiyimo laba ma fiyimo ɓuuri ɓe ma fiyimo ɓuuri ɓe wonde citoyen guinéen non koɓe woni e yoɓande ko fi yoɓe heɓu sécurité donc état on no hani heɓude kin hakkille heɓa on conscience anda ɓeɗo hino wadde effort fiyo leydi ndi marche kamɓe kadi ɓe immoɓe protége ɓe au maximum sécurité o wona maximum hara goto tampintake julajo hay goto ɓittintake hay e goto aninta woni e hoore lawol woni ka bureau ji maɓɓe woni ka magasin ji maɓɓe woni ka cuuɗi maɓɓe on jarama hiɗo e jaam Cherif Mohamed Abdallah Haydara président du droit international président de l'acte renewal wallahi ko noon koko wona surnanede ko ni se molanaɗe ande e mapunde wonani par ce que ɓe du'aka gouvernement on du'aka accude goɗɗo e ko satti o ko satti ronkude sécurisude wonɓe e natude e demal ngal par ce que so tawi hiɗe wallitade jama hiɗen puusude jama hiyoɓe naatu e remoruji yimɓe ɓen no engagade waɗi duuɓi ɗiɗo remude naɓay ha e lawol o hiɓe sunnande ɗum wona hunde labande wona hunde wel investisa yangoɗa duuɓi du ha heɓa kalisi seeɗa immoɗa ara moƴƴina plantation ma ha hewta ka soñata lakkere ma aden puyɗo iwra ka iwri o ara sunnanama ɗum wona hunde wel leydi wo leydi du'a kadi surtout ko aduna on fewndi aduna on fof no littude ko innete autosuffisance aliment ko honno ɗum wawata gasir hara yimɓe ɓen no bonnanede kone donc ɗo tañƴini gouvernement no du'a immade kisan fi haɗa waɗoɓe justice o no du'a immade fi haɗa waɗoɓe par ce que ɗum ɗon encourageata investisseur nationaux ɓe encourageata investisseur international par ce que onon tigui ɗon seediti meɗen jokki moƴƴa meɗen joɗɗinde coopérative agricole meɗen joɗɗinde section agricole organisation goha international e leydi mais si tawi ɗon encourage de opérateur économique memminiɗo o surtout baskoto ɗo eɓe sunnande ɗum ma ko weli leydi ni fof ko hawta kala ka heɓuɗa ɗo leydi ko carte d'identité national kama siko étranger jo kadi ari so soodu si o bawi kaka makko par ce que menen tigui meɗen investissde e leyɗe ko kamɓe woni ɗo miɗo invite ɗini pour waɗugol signature avec des coopératives agricoles fi wallitagol ɓe yaaji ɓurtugol yaajirɗe e nder sénégal coopérative ɓurɗo mawnude coopérative agricole jeeyaɗi sénégal mi hendike lettre d' invitation et proposition on e offre komi yaho waɗa signature ɗum min organise naɓe kadi scène de distribution ko même chose kadi min faala waɗde ɗo min fuɗɗike déjà non seulement min kippay fiyo agriculture o waɗe mais min organise kadi scène de distribution kono état o no doit immade wallitoɓe hara ɓe jaɓani yimɓe ɓen sunna par ce que ɗum encourage daari jama ko wona bonnani o sakkitaɗo sunnanede ɗo ko hedde 55 000 d'ananas ɗum na hunde labande sa e goo kadi ko goɗɗo go lawol bafere yaɗo lawol forêt notre opérateur on kadi o sunnana on ɗon kadi ko hedde 15 a faami ko e sappo e guluji sappo e joyi ananas ɗum ko hunde labande no e goɗɗo memminori ono sunne e goɗɗo memminori ono sunne ko honɗon haɗi état o nanga ɓe on ɓe sunnude ɓe haɗa par ce que ko si tawi woni hino golle si heɓe ko ñaame ko sino golle ko golloɓe wona yo gollu ko puyɓe ɓen immoto darowata golloɓe gollu hara goɗɗo watta hay hunde justice o gollata hay hunde gouvernement haɗata ɗum wata gas il faut ɓe immoɓe haɗa siɗen faala leydi men ndi yara yesso e puisque ɓe ndi yara yesso il faut ɓe immoɓe o hawta donc min ko o message mon e jonnude ɓe dowa wattande hakkille par ce que ka leydi ɗo o ma nanodiri mo ɓe kadi no mari nafa si nanodira mo ɓe no mari nafa si golla donc hiɗen dowa jogodirde nokku nguur mo ɓe waɗa kadi enquête anda wonɓe e bonnude ɓen haɗa ɓe hara ɓe wattata ɗum aduna jonna misal e hoorema ɗum gouvernement on no dowa wadde justice on no dowa agisude fiyo ɗum ara ɗum watta par ce que ɗum ɗo jama on no tampi e mum fot ara kadi engage yiɓe ɓen e nder nokku e leydi mbiɗo wawi ɓe haalande o taɓe découragé mi innayi toon gouvernement o yoɓe yimmoɓe daroɓe haɗa sécurise ɗi boneji oui hiɗon andi ɗum ɗon men na hande men fuɗɗi gollude fi haalangol au fait ko innete sécurité sa nani jula ɓen no yoɓɓude impôt ko fi en retour yoɓe heɓu sécurité ɓe ala ƴettude buuɗi maɓɓe ɗin ɓe jonda goɗɗo fiyimo laba ma fiyimo ɓuuri ɓe goɗɗum ma fiyimo ɓuuri ɓe wonde citoyen guinéen non koɓe woni e yoɓande ko fi yoɓe heɓu sécurité donc état on no hani heɓude kin hakkille heɓa on conscience anda ɓeɗo hino wadde effort fiyo leydi ndi marche kamɓe kadi ɓe immoɓe protége ɓe au maximum sécurité o wona maximum hara goto tampintake julajo hay goto ɓittintake hay e goto aninta woni e hoore lawol woni ka bureau ji maɓɓe woni ka magasin ji maɓɓe woni ka cuuɗi maɓɓe ko ɗum woni créugol environnement des affaires labaɗo fiyo leydi ndi yaaru yeeso o wattangol hakkille nummuraɗum mo enen noon ka men ɗo no metti par ce que ndi leydi men ɗo ko leydi ka tawata no hawni ko feno ɓen en naafiyi ɓen eɓe gaynata haaju ɓen ko ɓen heɗet si tawi ɗum woni a wowla e goo tawi woni ko a gaynowo haaju ko ɓe gaynata haaju ɓe hiɓe yaada ɓe hiira ka salon ministre ɓe premier ministre ma président en tout cas responsable ɓen ko toon ɓe woni e yaade ɓe hiira ɓe ñakkina gaynoɓe haaju ɓen hara kamɓe ɓe gayno sa wattani hakkille dossier ji no yaltatano e ñaamo guyale e pena no naatiri ɗo no yalti ɗon no moƴƴe e leydi ɗum na hunde labande yimɓe laaɓuɓe ɓe yoɓe accuɓe golla faalaɓe gollude ɓe yoɓe accuɓe golla ɓe golla ɗo haniri ko nafata leydi par ce que ko ɗum tun nawrata e yeeso tanke en jokkani laawol fewgo e yata ni tanke ko yimɓe ɓe feewa ɓen kadi wona honto hay nokke e yaa donc no du'a laaɓuɓe
jaɓodirede juuɗen do'a jonnidirede pour le décollage économique réel de no o van kala memminowo nambara tampinowo haɗowo yimɓe ɓe bonnowo saria leydi on no du'a haɗede fiyo ɗum accen kadi heɗagol yimɓe waɗoɓe muulumele par ce que ɓe naɓata en ni leydi fof leydi sikoyondi buuri komo ɓe respecta e saria mo ɓe teddina oya yiɗana oya ko yiɗani hoore si ɗum waɗi e leydi tum i buusi kono si tawi woɓɓe koyo ted woɓɓe waɗa muulumele woɓɓe waɗa nafiƴaji wawatama il faut que mo ɓe anda rôle mo du'a joude saria o du'a wonde dow jaam haalda fottako mo ɗum du'a wonde dow jaam sa e watta piiji buy en waɗata piiji buy harmu en natataka woni o e yataka woni o e wowlataka woni ko par ce que hiɗe respecti saria ɗe respecti saria l'islam on ɓayel koye juu hiɗe respecti kadi saria leydi ndi ɓayel ko ɗum kadi du donc ko ɗum ɗon duwaɗe wonde en full confort bonnuɗo ɗum ɗon wo hara kadi ko saria on rewata e hoore makko no duyira kala wonɗo e wadde ko feewa woni ko institution woni ko woni ko directeur jo woni ko ministre woni ko responsable jo honɗe haɗe o holle ko ɗo o gastore hara yimɓe ɓen fof no fota e yeeso saria ɗum woni e leydi o marche haray ko ɗum en faala ina en fof wakkilo ɗum won par ce que ɗum ɗon wawata nawrude leydi men ndi yeeso ɗum wawata encourage de investisseur jeeyaɓe e leydi ɗum wawata encourage de investisseur international ɓe addu jawle ɗen e leydi ɓe gollide e leydi e hoore no laaɓiri e hoore teewi kono ɗum wawata yaadude e naasi laamiɓe no du'a accude heɗagol juuta hunduko en no naati tun e biroji no fena e hoore no haɓɓiti ñakkina yimɓe no hakkiti bonna e programme ji yoɓe accu ɗum ɓe gollida e kelɗuɓe feewi wawɓe nafude leydi billahi kaɓe waɗi ɗum leydi sa kono tanke juuta hunduko en ko kañum woni e fewju ko kañum woni e wadde nafiƴa dénigra yi kala bonna business ji e yaata ni eɗa haray en fokkitali haray ko ɗum woni hen hocca cikka o jara